chelang ra pen pini memorandum epa Dr. Tuliram Ronghang apan ilitum bidang lo la memorandum ilitum Dr. Tuliram Ronghang CM of Kirby Autonomous Council pan ki bidang aku thakela puendo kadong away Kirby ang long arat doan abe an tanda chini lo pachu kedam tang January chiklu Kirby ang long hur chodut inut Nissan Jane wa munit isi keheno ke kachoklem along Kirby lo charlio asong members atum alang ni tumban neptun check lo laso neptun check a join pen Kirby ang long penakan adim long hur chodut lo laso hur chodut a join pen penakan Kirby ang long women's organization, social organization, student organization atum memorandum pilo CM Tuliram Rohang pan inge demand lo je Sri Mongol Akulat pan permanently cancel nang jipu and laso memorandum ateng pen Kirby ang Autonomous Council atumta 1st February 2023 order paklang lo temporary cancellation of Sri Mangal Sok laso order paklang lo 1st February 2023 sita non head jong ilitum ke thek long ke 6 March along order alo napaklang lo je Sri Mongol adukan ke into melu lasi Kirby Lochari Asong lapen altogether 15 organization ilitum chelang rapet pen pini Dr. Tuliram Rohang pan ilitum memorandum pidam lo laso memorandum ilitum athepi mate a subject ke enpon bangke permanent cancellation of trading license and closure of Sri Mangal Shop Difu Kirby lo lalo pini ilitum a subject lapen a main a point lapen main a demand lo athe Sri Mongol adukan jong si bon check inkir check polote Kirby ang long la ansu si make ke heno account ke claim abang futum nangklang ulang pinita upi posi lason amulit nangklang ulo itum Kirby ang longer lo lason bang area pen ke ba amunit bang akhaya tumta ini tribals arosu apan ot lang no claim that lahai ke nakepat o join ke Kirby ang Autonomous Council pen isi sigjit allo aron salam le lapen isi strong measures mate action and other join is pini Kirby ang long lasona ke no ka nang pat lason jong si lasi pini litum 15 organizations litum chelang ra petpensi Kirby ang Autonomous Council Dr. Tuliram Rohang pan appeal kurilo je laso trading license lapen adukan ke in hub nang ji pusi pini nilitum through memorandum pen appeal lo lapen Dr. Tuliram Rohang ta alangli nache chak dono je inquiry bangke pangcheng web ko pusi laso inquiry bangke nilitum 15 organizations nilitum Dr. Tuliram patipu kantu baki inquiry a report ba rat angno paklang dak nang rat angno paklang sirak nang ji lapen laso akulat permanently in hub check nang ji pusi pini through press la through media pen Dr. Tuliram Rohang CM of Kirby Autonomous Council pangta pachini polo athe lahai strict action jong si NA bolote Kirby ang long lason make ke no claim amule atum nang pat piglan lapen Kirby ang long women's atum a condition a situation ke la anso say insecure ko la anso say kahino towarsi nang pat ko sinilitum chini lo lasi lahai holmu kapabon ji apan lahai holmu Kirby ang long kapa wette ji apan sinilitum laso permanently trading license cancel neng lapan adukan hab nang ji pusi pini through press pen through memorandum pen lapan through press pen Dr. Tuliram Rohang panda pachini pon la kipang hab tumasi ang ko kipang kui hande ka tun ni pula pang salam te puthak nang lagi laso puthak ni tum patumi CM kanije through press pen si kachinila sida nili tumta laso apot data ba information ke si concrete information ba ke long lela lasi nili tum koma organization tum si lason pangputoy ma ko ba ke nili tumta full evidence avela lasi amen lasi ninje koso organization tum si ka involve ma koso organization tum si la ai ka chuning rima ko ba ke
until and unless nili tum long full proof of it bulote nili tum ta rat ang no ke lason accusation ke pino lason nili tum long tum proof dolo bulote nili tum masin nili tum media tum ang no banko nili tum se directly na pachili ko full proof dolo temporarily have that kita angko pini inquiry ning alam thi du tulang they already lage have allow suci inquiry pu thak suci paklang da nang ko angko non kang pu tulang se angko la so inquiry pa du tulang palang pini alam thi du tulang amo CM sar na nagpo du na banke hala so banke Dr. Mukul Kathar Dr. Mukul Kathar secretary alangli si report ban kasalam ko lasin non occupy also report kasalam lo police report la haida dolo pulo lasin non abang ke ili tum bange in haptu nang ji pulo lasin non occupy akimi abang akimi a report selam tu ko pulo athe aprang report abang ke adha organization tum tam pe masi request to lo non bange claim nang delo non bange nang delo la budget ko na la so case request do ko masi la so inquiry bange bitu ko la se non bange la se non itum bange ka request tu bange la so dukan bange ka habject je pa totally in habject je pa se to la 15 ta organizations demand to law place to law la se to Dr. Tuliro ko hada na accept lo je alangli la so report bange alangli initiate the problem se that is chak Kenangan organisation atau Hamphang Asong tum tangka join net po alang deklan na so patang nang tin nili tum la so information ke long le lam bene through social media to la happen ke arjulong sita until and unless concrete evidence so se abi pulote nili tum matu organization banta nili tum jong do jong si Dr. Kunram sir jong si inquiry pen adokan boncek kusita me molaso dokan boncek pen kapre gamen pen jong si ala trading license ulai pulang te nang ni tum hi la songe nili tum ke la 15 ta organization ta chikroy tum nilo la kapre gamen pen do si mami la su dokan nilo pulote ha so muni donang ko kopi bozela nisan jen to jen amuni aporial tum do bola la simple la hai nang tum permanent si la mongol akula ke hab check nang ji pulo tante in hab ele pulo te nang tum kopine subta ka chesom ding ji kan si la ke nili tum ka do ko ta chithing no de la ka chesom ji ban athe a provision do ko 1953 a law no do non tribals a trading license non tribals tum la 1953 something la son do I law other section 9 law section 9 subsection 2 long da ke top do je non tribals a khaya tum banta jongsi latum sidul tribe akai tum pan jongsi latum exploitation la high claim pulote latum banta trading license kan khanji pan a provision do so la so provision attain pen Sri Mongol akula trading license jongsi in khanthe pulote permanently in khanthe pulote la so ka song pe amide ke ka bomila la pe aso se litum ka song bang aso se pangkang ini wana phansi nang tum apor permanently kan kaya so trading license kan thandi la kan so kulat kan thandi phani kon sin no tum apor labage 1 week itu pamu itu organization 15 organizations tum chingbai lo kasi 1 week an apor kilo ultimatum kilo karbi ang autonomous council pan so 1 week ajo ang bong si inquiry ba paklang ang buku si pamu ini tum chingbai lo la pen khan dekang la so 1 week ang bong pen si nangklang clay a solution nangklang clay polote kasi song bang ini street long bang nampo ko si through press pen pachini ko Soalnya song punya senang tu pinyarnya tak ada sih bang. Pinyar ni soalnya song tu kita sing sampai malah sebentar untuk kilo. lage soarlo tunta chinilo aja punge kaphire doko ko the mate aja punge claiming tum te data the sita nitum 15 ta organization la KSA banda request kuri lo mate appeal kuri lo karbi alo women's organization tunta nali tunta aja pong assert kuri tha nali tum jongsi women's issue lo nali tum jongsi asli chipa dondunde pulote nitum pinsu tum data che somara ta chokche la si women's organization tum hanta chuning rilo nali tum la pun dojoy jera nali tum nang thanga rights apan nang fight along to ground lo bang position
Before saying anything, I would like to thank all the media persons for coming here and cooperating us. Firstly, I would like to introduce myself. My name is Arun Jarang and I'm the president of Anti-Corruption Youth Power Assam. I won't prolong my speech. The main purpose for conducting a press conference today is that because everyone knows about the situation that has been created yesterday. The main purpose for calling up the press conference is that 15 organizations itu subject matter permanent cancellation of trading license and closure of Sri Mangal shop di Phuket yang law. Itu memorandum we have already given the memorandum. We have already submitted the memorandum to the CEM of Kerbi Anglam, none other than Dr. Tuliram Ronghang, for the permanent cancellation of trading license and